Kaselehlie maing. Anzo kaset chimen Willianti chon to talk in V6AH yang akin NAMWEIAS. Uray kang koros mayang wiyata kaston V6AH Sign-Off Theme per na kiyero. O we at chungal kaping loud on kapur koros mayang uchung at chungal to talko. Masocha sa pala mail uchuch to talk which socha tawlul bangkak poita. Amet san ma poitar o sa pala machay Sign-Off Theme kin pachota ni mensang koros kas kasala lingan ng Pohnpei o chon Pohnpei unsak. And so which sa pampacho yang na nachungal to talk in palikariyaw. May V6AH Sign-Off Theme. Mapang kaim sang kila ewe broadcast and V6AH radio station so chik koros. O sa men plew peki sa palamumayl uchuch. Businessakan, di railakan makapurki uchungata ni donation, the sponsor ang project which kakmasin lang Epikenio Eperiam, mawiya wilya pen NAMWEIAS, ninempen telepon silu riyaw sero, isu walu lemesakao. Te yamasita Apple, mawiya wilya pen V6AH, ninempen telepon silu riyaw sero, riyaw tuwesak weno, te riyesakao tuwesak tuwaw. The message to na NAMWEIAS Facebook page. Mitch, sa man pachawanta, akay kasin clip mapampachota ng Sign-Off Theme video which. Mile enjoy.